Ze moduz? Ondo? Posten gara. Bueno, ikusten duzu bezala, datorren domekan da ingurumenaren eguna, ekainaren 5ean egiten da. Badakizu zer gertita ekainaren 5ean? Norbaitek badaki? Bueno, 1972 Nazio Batuen Elkartea batu zen Estokolmon. Beraz, deitzen jako Estokolmoko goi bilera. Eta bertan, hasi ziren egiten edo pentsetan sortzea politika berriak ingurumenaren alde. Horrezegaitik da. Eta noren ardura da ingurumena zaintzea? Geurrie. Bueno, horregatik gauzanen, bale? Bueno, mirarik esandakoarekin jarraitzuz, igual lehenengo galdera aldoguna plantillatu da ingurumena zer dan. Inok gure dozte lagundu azaltzen? Amitik? Ez? Bueno, nik esango dut, pentsetan dutena. Nok? Igon. Nahi da bena esan zeo zer? Igon, mesedez. Bueno, dinozte animaliak zaintzie oso importantia dela, ez da? Gure ingurua eta animaliak, bai? Vale. Bueno, eta... Bueno, orduan, esan dugu nortxu garen arduradunak, ez da, hori dana zaintzeko. Nortxu gara? Gu. Eta orain arte zer egin dugu? Zaindu? Zer egin dugu? Bai, ez da, apurtu bet, ez da? Bale, orduen gauzak apurtzen direna, gero, zer egin behar da? Konpondu. Bale, eta heldudan momenturaino, gauza guztizek ja pentsatute deko guz, zer aldan egin hori konpontzeko. Orduen ja momentua da ekintza egiteko, bale? Ados? Bale, hasiko gara orduan. Bueno, a ver, lehenengo eskola, haien bezala tarda, eta honek prestatu dabe bideo bat eta entzuntzeko dago. Eskerrik asko.
Zorizona benetan, lana bikaina eta mezuane ederra. Zaindu biziklatuz. Eskerrik asko mezue oso ederra. Bueno, urrengo eskola izango da, Mertzede, eta hone bebe prestatu dabe, PowerPoint, baina uste dut norbait edo batzuk urteko direla, ezta? Eta venga, gora. Good morning. As you know, we are celebrating the World Environment Day here in Guernica Lumo. We are here because we have a very important mission to do. To look after, to protect our environment, and to ask you to do the same. Join us in this mission and protect our planet. This presentation describes environmental problems we have and possible solutions. We now face many environmental challenges, more than ever. As you probably know, human beings and the environment are closely connected. Every time people damage nature, we cause environmental problems. These problems are damaging the environment, and many of these changes will be irreversible and will affect our health. We need to wake up. We need to wise up. We need to open our eyes and do it now. One of the biggest threats to the planet is global warming. As Greta Thunberg said, our house is on fire. We must do something to stop it. Burning fossil fuels produce carbon dioxide. These gases get trapped in the air, and this causes the atmosphere to get hotter and hotter. So what's the problem with the atmosphere getting hotter and hotter? Big time. The polar ice caps are melting. As a result, sea levels are rising and flooding lowland areas. Deserts are growing. We have more extreme weather conditions. When we drive to Bilbao or any other place, we are contributing to global warming and air pollution. But what can you and I do? More than you think. We can use renewable energy and less fossil fuels. We can use public transport to go to Bilbao, Busturia or Bermeo. We can use more energy efficient cars, and we can plant more trees. Why? To clean the polluted air. But there are many other problems we need to do something about. There are many animals and living things that are dying because of pollution. People throw waste into water, and rivers are polluted. Oceans are polluted. We need to wake up. We need to wise up. We need to open our eyes and do it now. What else can we do to pollute less? Well, we can use less plastic bags. Remember, toilets are not rubbish bins. We can pick up wherever we see waste on the ground. Save water by turning off the tap while you're brushing your teeth and having a quick shower instead of a bath. At the same time, many living things are losing their natural habitats. We need to protect natural habitats to protect animals and plants. But what can we do? We need to do three things: reduce, reuse, and recycle. There is so much waste that we can recycle, such as CDs, cooking oil, technology, paper, plastic, glass bottles, metal, electronic, and so on. There are many things you and I can do in our town, in our homes, and at school. We can walk to school or use bike lanes to go to places. We can use the recycling bins. We can take electrical appliances to Garbigune when we don't need them anymore. And we can buy food from our local farmers. What else can we do at home and at school? Turn off lights and electrical devices.
Recycle waste such as paper, plastic, metal and glass. Reuse paper and shopping bags. Look after the living things around us. Reduce, we need to buy less and use less. Walk to places and use bikes, skateboards and scooters. We do the 3 R's. We reduce, we reuse and we recycle. We need to build a better future and we need to do it now. Wake up! We need to wise up! We need to open our eyes and do it now! Thank you for listening. Thank you very much, Mercedes School. Great work. Urrengokoak, Montorre. Igor Mercedes, Otzara. Itxi da ordua, hartzeko ardura, beharrezkoa dugu, murriztea hura. Baina bultzatzeko behar da ohitura, sarritan sortzen dugu kriston kutsadura. Garrantzitsua dela, zaintzea natura. Garrantzitsua dela, zaintzea natura. Gutxi gastatu eta zaindu ingurua, gutxiago erosi, aurreztu dirua. Natura zaintzea da gure helburua, mundua hobetzeko heldu da ordua. Murrizten ez badugu, akabo mundua. Murrizten ez badugu, akabo mundua. Birziklatzea dugu, egin behar dena, ondo bereziz edo, ez dela problema. Guztioko atzea da kontu zailena, garrantzitsua dugu balantzea dena. Ondo egin dezagun, beti zailkapena. Ondo egin dezagun, beti zailkapena. Agenda hogeita hamar, lantzen da klasean, ez bakarrik eskolan, ere bai etxean. Arazoa daukagu zaborra sortzean, hau konponduko dugu denoko atzean. Mundua hobetzen da bere erabiltzean. Mundua hobetzen da bere erabiltzean. Oso ondo ere. Zelako lanak ekatu zuzak. Bueno, eta ja amaitzeko, Urretzindora Mercedes, Igor Otzara. Zabaldu begiak, begira gure mundua. Zabaldu begiak, Atza beso bat gero bestea, astindengarrez banatu airea. Aurra da gure ama, zaindu gure lurra.
Ikusten dozuelez, hor badekogu lurraren elementuak eta badekogu haizea, lurra, ura eta sua. Gogoratzen dozue eskolaz eskola joan ginenien zelan ingenduen hau? Bai, bale. Orduen, hasiko gara apurbet gogoratzeko, gainetik. Hasiko gara haizearen soinua imitatzen, gero basaudeteia banandute bitaldetan, zuok izango zarie haizea beti esaten dozuenok, eta besteok esango dozue lurra, ura, sua, orden horretan. Bai, gogoratu? Bai, lehenengo astiro, botata, haizea, lurra, eta gero ja da arindoanien eta piano batetik hasitze oso forte handi baten amaitzute. Bai? Bagoaz. Mila esker. Bueno, uste dodekogula batzu borondateak urtetako holtzara oin euria egingo dugu. Ia, nortzuk egingo dabe? Venga, aurrera, gora, venga, gora. Behar dodaz, 40 pertsona gutxienez, hemen. Egingo dugu zila dabi, bale?
zer erabaki dugu? Ingurumena zaintzea, ezta? Danoko jode gauden? Bai? Bueno, barkatu aurkezpenak egin dugaz, bale? Nire eskerretara. Lehenengoa, Maiteder txistuen tamborina eta zeharkako zirula. Beragoan, Jon klarinetean. Luis, pianoan. Patxi, baterian. Gitarra elektrikoa. Joni, akordoi botoduna. Eundate akordoi teklatuko. Violinean, Alfonso. Gero, deko beste irakasle batan atzean, teknikari, Gorka Basuko irakaslea. Eskerrik asko, Gorka! Nola ez, Jonke Pare, beste teknikari dakaguna hor. Eskerrik asko, Jonke Pare! Eta bueno, txaila mantzeko, Fatima ez dakit nun sartu, izena beste aurkezea. Eta ni mirari naiz. Así que eskerrik asko etortzagatik, benetan lana bikaina egin duzue. Baina onko ez du amaitzu, ondio jantaiako azkenekoa. Bueno, gauzatxo bat, abestuko dugu, baina musikariz ekingo dabe sarrera bat. Nik esango dizuet, noiz abestu eta intzun, holan egiten dudanean, izango da berriro musikariak egingo dabe beste zubi bat, bale? Argi dago? Hoi, dano dakizu eletia, bat guztuz ere, jarrita daukazu horrekin. Bueno, eskerrik asko benetan, domeka badakizu edala ingurumenaren eguna, ospatu ondo, eta orain ondo pasatzen eta danok batera abeste. Ingurumenaren alde. Eskerrik asko!
eta ondo izan. Agur! Gauzatxu bat. Datorren ikasturteari begira, pentsatu dugu, maiatzaren 21 ospatzen dela kultura aniztasunaren eta garapenaren egune. Eta, data politxe da honelako zeozer montetako. Animatzen bazari eskolan, kaminen ondo gara. Mila esker etortearen parte hartzea.